22 haya tuke aruto kwina Anwar Loitiptip wino wa Lamu. Yes. Kipchumba mudogo to Aaron Cheruiyot mudoma le twale othere Kipchumba Kipchumba Murkomen. Yes. Aaron Cheruiyot. Yes. Mohamed Mahamud. Yes. Mithika Linturi. Yes. Kihika Kimani. Yes. Samson Cheraragei. Yes. Steve Lelegwe. Yes. Christopher Lagat. Yes. John Kenywa. Yes. Kithure Kindiki. Yes. Horgura Godana. Yes. Michael Mbito. Yes. Philip Mpayei. Yes. Mpayei. Others who are nominated ni Faria Ali, Christine Zawadi, Mary Senator, Victor Prengei, Millicent Omanga na Alice Milgo. Ne todi kendo dina da te ithabu no ni ndakuja gudi maita mana githeti no todi kendo ni Senator makiri otakora haku magani tena katakati nikiorona ici cia Gideon na si yokago tilt the balance na torero hatiriri Deputy President William Ruto le onakane to State House yomuthe na the DP has also been invited to the meeting but we could not independently verify if he will attend ugo nikugatia Deputy President ni to mushamanio wego ku State House igira wairegi na ona kuri oguo ri tutingota gathi ndigota gutheria kana ni augite ni aguthie kana ndeguthie murathe